Good evening, everybody. Mine Ghana. I hope say BI okay. I come to for BI okay. I no pay baby sama sembe. Na nipa no oye nipa titiro pa. Orokra ni nyanam around 10 to 11 over. We me da no pa ntino. Me sora say Ghana be 130, but no I had 330. Sorry I make come adwuma. Do I no me pick call now. Na nipa na se ma obisam no me am die a me santime na se na ye mesre. Obisam say ni ba me mu a general or hear me video be general me ka say sad year 25 years me onye year pane I say awu ni patitro be wuana on tiase na ano na odwene ho wo so hwe no ma bi e kwa na obebi opese obisam na mmoya medemano no me man simple mmoya me say se onimbisa omompa no misa badi nyankopon awurade kasa wi a bintim instant in na dwene se awurade eka asem na nipa obetima dane na dwene ye se obebompae na wasre ade na wote ye no afre awurade nyankopon se onsesa no nti mra osuma Yona kokuru no so no adwene ne koyi Yona towa okokuru no so no obeye anwanwadwuma ma omo nti omo bompae sre awurade nyankopon se awurade mfa omobo ne nche omo nti awurade nyankopon de omobo ne yere eche omo ma Yona bubefuye se awurade asoma no ni ntima awurade koye na se na okoka yere awurade atima yere amana mam hwe ada April ni manase aso bibisa menya problem be for me documents bi ho na me ne boy bi ewo ono wo problem bi na I say anytime bi aye solve for one the same thing ono na dey documents ne ye solve ba me dey na nye ayisa boy ne cast nti akire a me dey ko wie no na boy ne cast bi just seven wo documents we around 2019 wo ba bi me remember ba say na we anytime bi an wa wo ka say na omo asisi documents wo be ko Ghana no na o ka kire be 5 times say na omo asisi sa documents da bi abeko no watena say omo asisi na me say brother ma me ka secretary njro nya meeting ya ade nyina ba ade bi wo ho a asi awie a omo aye ho bibi awie nya me ba bu wa hunu honsonsanso by wo ye ho hwia enyeye nti na ode ade na yere adaadi a kire wa ma wahunu senia odo mama papa me ka yi wo yasem ensi yo ye wo mu 8 nie aka remember 5 mom ye mom pae na yi a wo nuoma de besim no areho awu a ebe piem na de eyam yase wo de be piem bia so anye se nipa na yare da ho eye urgent na ebe sibia no me di onima nipa be kan sare kire kwa na madwini ni so obe kan na madwini sambas because me need time se me kan simbia because me life now me wo no me ni niam fam na niam kom na niam face ya mabeduru dia me wo no da bia me sora me dia sida ma awurade yakopom na omo pam me no omo nja me pam me ka se me kire nipa na me secret ade me ka se ne kire nipa se brother ma me ka se me to laxium me da awia kete mada me so de ma akoma akotre na jata epe me achim na mitim bleki jata no me dae sorry bi frame Ghana mother for frame Ghana me no di ade no komo na me si o Frank ma meta mo ya so ma menko adwuma na ye nwen tata ma se de sisamam ma menko adwuma me de patu bebla mo